UMLA ka mau plang oba Eugene San Lingdo menta kata yo la ai so baha da ka laptop ya isamla ame ba ai hunsha kharbi kum gajing ai min sim ya ini isamla ibala yo ya ka kedan ka beningkong ha ka examen SSLC badang sudah benar result dang shen da ka embos ha ka jingilang belengkot balapenlong ha kisnong moreng ha ka jingidon lang unom ikmat kathan uba Eugene San Lingdo lapenlong ya ka jingilang penkup buram ya I ame ba ai hun syakharbi ha ka ying snong ha moreng kum kadak mane kemen lang ya ka jing job jong ibala yo ka kerdan beningkong ha ka examen SSLC balapenlong da ka embos ka bala sumi result dang shen ha ka ne janmiet na lor kinong yalam jong snong ki bahayang bahasem bat ki kemiki pa laidon rengkat ru Father Jamaris principal ke St Paul's High Secondary School Marbisu bat ki wei ke belasyak khot sungha Father Jamaris cela haba ajing kran ulong bagalong gejing sarong hadu kata-kata ke skol bagalayo ekan nam ha ba ini kena skol ilawan beningkong ha kejing yakun ya ke examen SSLC bari loong bagajing job jengi kalong gejing ai men siam lang ya ki weiru bakin don ya kejuk kemen siam menekun ha ki examen baper Ulang syo bagi sekolah kita nong kendong kem duna syo habinu jor bagi sekolah ki basor nrai ka syong satang haki kena bakin minat bat bakin poi syakatong unong mi kamar kathan uba Eugene San Lingdo ulai ke jingero ya I ame ba ai hunsha ibal poi ka kerdan ke benengkong bad ulong bakan nie kan long eke ban ai men sim ki weipat baru ulong ba ompoi perkhat bayakan ke kerdan ke bahajrong ba andai na ke constituency jung Amar ulong babon ki skul ke belapa ke jela. Baru ulong ru bana ki san ponyo hajar ngut ke belele ke examen indai ma ibalawan ha kerdan ke beningkong Baru ulong bagane ke lentiat ke jeng kenang bon ke jeng ndai benong berobor ibat tristom bat baminot. Bala mondong bakin saitam ha ke jela ke jeng Ngakili ni meneng ong ketemu ki kena ki ba mi kwat banyakun ya ka SSLC exam. Yang kumba sampunyo wajar da sampunyo wajar kinong ikon umai bakin saitang kam dega bok ndai kani ga di kristam ke jong ke jingesha ba kristam ka da jingesha